kidul. Oh. Pekan temuku. Sing kango. Tabanan meli. Iya tuh. Bajero. nih. Brengmen. Oh. Gini jadi. Itu Saudina kan Bandung. Saudina Bandung sebelah nih. Ah. Jangan nih bayang ayo pakai cok-cok. Saudina ke Mia. Yang Changlen, Begitu. Ajus wanna say I love you. Pasti mesra di Mia. Aduh. Beli ada orang jangigal. Si. Dot, besu dot. Besu ya Cang. Ada. Si orang nak dot bagus Ariel Peter Pan jaido. Ariel Peter Pan. Besu angi bancine ambil angigal. Ngigal Cang. Liu tutur naulang yang. Karta lu adin beli adi bagus. Pesuang ibanjine ambilan. Besu. Ambilan ngigal. Oh jadi ulang nih. Ulang. Oh nana. Nah, Ken maluan Cang igal lajak megendinge. nas nih. Nih mal. Ken madan pragino, ken madan seni budaya, ken madan premonan. Mana aku tahu? Ada. Ane madan seni megending malu, kocok, mar kebatang ngigel pesu. Oh nana. Gimana? Men gamelan nih. Nasi brengkengan kain Men jani kan ngemegending. Oh. Ngocok. kocok apa? Men baru beli megending, ngocok. Son ngocok baru besu. Ya jelas ada kocok ya besu ya. Nih bocah cine ngeres. Men bagusnya kita dot megending ci, ngocok. Begitu ngigal. Men gamelan nih. Ada. Beli sinawang nih penabuk PKB nih. Ngen. Nih PKB Pasar Kidul Bangli. Beli. Aku coba beli. Maksud beli nih asal cibo megending gamelang oh kena nih madan penapo marek kocok lang sini sur kocok lang sini marek pesuang ibanjine ngigal. Oh. Dok gino dong langga ini Nana. kocok pesuang Men buatlah gamelan ini cang merepesu sih saya mah gamelan. beda cikar gigal. Men Nana. Nah, ngai pasang sundap. Gimana? Apa gendingan? Ada. Si bang bener cang saya beli ben yang bintang kecil ya apa gendingan cang. Iya nane madan seni budaya pupuh ngot pupuh pucung ada pupuh dangdang ada pupuh ginanti ada Pupuh kacang hijau. tuh pupuh Oh tuh pupuh dong. Nana. suci benpok bangsakan di sini nyalain Pupuh ginanti. adik itu Men marah kone pupuh ginanti ada ginado ada. apa tembangnya ada madan empuk nah Nana. ada ane madan tembang ginanti kengken ada sair nih tuh jalanan melek-lek pupuh ginanti Oh syair. oh Nana. nyalin gimana sa? Syair. Sido. Melang nih ngorenjang nih. Dok ini. Aruh dok itu. Ngenah lengari. Pantas baru pesu penasari hilang hujan nih. Inilah nih ngabul laser. Nah, Apa beden beli? Gen. Woi lah. Laksan. Dadilah gitu ah. Kai asal bang walek sud memantap ini. Menjadi gengga nih. Ada ane madan pupuh. Ada ano kidung rumakser ing siang latri tu tembangang dadi. Oh. Ano kidong ing Gitu. yang ladari Gitu. do
leak ibu. Nah de wadena. Lengarnya blar. Asal bakuane nomor 1. Nah, landra. Engalan lemah. Sekarang megamel penabuh na. Mone bagus wijile kalau dah. Lu tukang kena ben besiga wak selam dengas gitu melang. Wak selam ngangon udang putih, udang doan ngenayan. Ipane kade nangol luwung sana kan. Lain bicara penyuma baju sombong. Pendapang nak ibu muda campur magening. Nah, Jelas mau juk pedo-pedo duit lengar ini. Lengar duit cunga. wah asal mengajak lemuli luar metro dek wah. Soalnya baju nih. Sehingga mau gending peloncat. Badah. Kengkenang magening siap nih. Nah, siap kan? Sing kedo munyine ondo lente daun kedo yang ngaji nudang nana sing kedo nana Nah,
anake di Kalanganyar jiwane serba nungkak. Nungkake Ngai tetaring sing misirap. ija ada ngai tetaring pamisirap. Menih do taring. Do taring. Artinya Taring. Ternyata mare cang nawang beli. Again. Dini di mana kaji Kalanganyar. di Kalanganyar. Ternyata konyang sorona menak dini. Menae Sorong adu. adune tuh Kayang kalangan adu. maksudnya Atugal karpet, atugal baping. Di tongos mepayase. Woi, again. balik tujuh carai. Keke dong. Di Kalanganyar. Oh, Mulo gumi sugih-sugih. sugih. Do sampah patuangki karo desa kene sulanen. Pajok sae. Sae yo. Yang dini lain sugih-sugih dapet tangan demun. Sugih. Ngun cang baru mencelap ke dongos mepayase. Oh. Woi, karpetnya sing kanggo beli di Bangli. Ngejam li. Kemuku sing kanggo. Sing kanggo. Ada pekan dini pekannya apa namanya metro, pekan pasar kidul, Oh. pekan temuku, sing kanggo, Sing kanggo. tabanan beli, Ijo tuh. bajero, Bajrone. brengmeng, Ah. ani dajan-dajane Dajan-dajane di Ubud beli, diubur nih. do bongkang, ya nih karpet demen jalan-jalan, Jalan-jalan nih. menek gunung, Naik gunung. mandaki, sing umah, tapi dini mulu gumi seni dini. Oh. Do beli macam-macam. Gumi seni kayang ke di kamar mandi misi pintu gebyok. Pintu kebiok kan maksudnya. Saya pintu gebyok mukir. Man. Maru medan gebyok gitu punya. Pintu gebyok tuh. Tapi nak mulu sugih dini. Oh. Maru cangka dini mau kita mencah. Oh. Takon encang panitiane. Again. Bapak pecalangnya bu. Wow. Di jo kamar mandi ini dini Pecalangan pak. nih nih. Ini awang ada pecalang dulu yuk. Ada tisen, Ben, ada layangan, Ben. ada ingadannya. Yali. Dong yali. Oh, dong. Yali itu urusan kesenian. Oh, urusan kesenian. Oh. Beracok ada. Ben, Wah soleh-soleh ini. intinya cang sing man kenalan. Oh. Takonin cang nih, Pak. Jo kamar mandi ini Pak. Wah tenang Gus. Dini di Kalanganyar dua ada kamar mandi gitu Pak. Dua kamar mandi gitu. Kamar mandi dalam sih, kamar mandi umum sih gitu. Oh, dalam ya umum. Oh. Mulur ini nak Wah. ada gitu. Pangengalan kamar mandi umum kan Pak. Umum. Woi, toh cang ditu laku Gus gitu. Ijo. Beten punyan biu nih. Adi umum Pak kadang umum dini jelema mau dadi cicing tadi kadang. Sing bani kadang besak burung kutilang cangin Macam-macam tangannya. terpaksa WC dalam. WC dalam. Nih lor mulai banyak. Oh. Puy maru macelap ke kamar mandi mulu gumi seni. Seni. Kayang ke di kamar mandi misi tanaman hias. Tanaman hiasnya Lumut. Tengot gumi ini. singgit Di kamar mandi misi aksara. aksara nih. Aksara mang. Mangsit. Sombong. Ngencah jangan itu kena cer. Ya so jangan ngencah bingung, Bo. Adi bingung. Cedok sih ada. Tulis ternyata apa tadi ini? Oh. Mau gantung cedok nih. Ijo. Di dhuwur. Aduh nama gantung beten ngai-ngai neuen. Lenok. Gantung pasti di dhuwur. Tidur. Moro jemak cedok nih. Oh. Sendok iya nih. Iya. Wuih cedok nih. Pasih dicanggu. Pasir dicanggu nih. Batu bolong. Sendok iya nih cer gitu tuh. Agak ada keran. Kayang nih mai kibe ngaturang ayah mah diolasan. Nyen. Nyumbang sep nih. Apa? Cedok. Wah, jok agak ada keran itu. Keran. Terpaksa keran hidup cang. Waru hidup kerannya kirat udah memelayu cang. Adi. Ini kan ada keran cara lebih kobra. Kirat. Angin gak besus yang bisi ya. Sombong. Patu aki kalau disulan yang di Bangli ini. Pok beli sinawa maru kirat tampen pok. Oh. Ngelekas. Ngelekasnya. Keran bisa ngelekas ini amat sakti nah di Kalanganyar. Ngelekasnya kan. Ngelekas di bojong. Yang kedok. Kirat gedeng. Tapi Jamai ke Kalanganyar, Oh. satu tidak mencari yang namanya kemewahan, Kemewahan. dua tidak mencari yang namanya fasilitas. Oh, saya ngalih fasilitas. Tapi apa yang saya cari? Aneh lagi. Keramahan masyarakat ring Kalanganyar sangat luar biasa, itulah yang saya cari. Oh. Oh, nomor 1 di Kalanganyar ada Mulun len keramahan ini.
Len marekan ini durusang melinggih. Oh, durusang melinggih. Bok Dua- itu cang lamat nu ni kadini. Oh, lamat. Kadini cang melinggih langsung muka make up. Langsung cang mepayas. Oh. Beli mau gendeng-gendeng dini cang maru mepayas. Ade. Bok itu mau cang mepayas mulo len penyangro dini serba cepat. Serba cepat nih. Woi, maru mepayas cang srek konde 5 menit kopi teko. Wedang dah kau. Aduh ibu-ibu tuh. Pakaiannya seksi saja. Ngen. Buk gede. Bukudingen. Bong gede, nyonyo gede, pasang gede, jet gede, buk gede, Awan. ngapu, kopi, nare, Oh. nare, misi kopi, bang macam. Jero pergi nge kadang, Oh. nge kadang. Nge gitu Ben. Menak itu yang munyi itu yang orang nah kada sih rawake jam Oh do. gitu. Nge kadang. Nang nge. Niki wedangnya durus kan. Oh. Kone 5 menit, Oh. tako ben besi. Apa? Nemor seksi ibu ini, Seksi. seksi, bangkang cenek jet gede. Oh. Ngapu nare, Oh. misi jajo, Mesti aja. misi kukus untine do. Oh. Wih, kukus untine dini tawang. Kukus untine masuk penjara, Masuk penjara nih? matahan. Matahan. Doseng matahan. Mana bu? Uang lepang. Aduh, mau ada bawa cang kukus unti. Oh. Oh, sibuk cang payas. Konde 5 menit, Mana 5 menit? teko ben besi. Ngen. Ibu-ibu seksi. Seksi Ben. Wih, baju negen aja 500. Baju matus. Kamennya di 700. Aman 700. Sandal 1,5 juta. Woi. Kalau batasnya parangan. Batus apa parangan? Cap ingir. Duh buset. Teko ngapun nare. Oh. Nare kan. Nari. Sing misi apa? Kadenca nanging kan. Jero pergi nggih. Niki wedange ampun nggih duduk tiang. Jajone ampun nggih duduk tiang konen manuna sapa bedudukonya kan. Serba cepat. Nah. Sing kedo munyene. Nana. Ndawangen utang. Beda munyi sulan aja kau dini. Beda. Yang paling jelek di sulan apa munyi nih? Hah? Kijo do aja, lika aja no gede. Kita sulan. Lika Tahu aja. saka lika aja no. Oh. Nyuang kuranan da janu mahe berarti lika aja no. Li kajana yang Li delode. ini uli da janu mahe kita. Yang uli delodan. Li kelodo. Li Uli kelodo. daun ini li kawu. Li Uli kawu. dang ini li kangino. Nak li ini uli ijo kan endo. Oh nama beliau. Terus sulan. Sulan. Yang dini nak paling soleo. Ingen Berak cetak. apa artinya do? Oh, ada lagi paling luo kosan di sulan. Dini ada bendungan. Apa do? Berak cetak. Mati kak. Apa artinya? Cigen tuh urusan. Se lem dari jadi Kintamani. Len. Oh yang di Kintamani oru gini baraga hidup di gunung bang raja bisa mupu apa nih ru? Oh. Kang uang bak ini ada jir ada senada bawang ada. Oh. Tabia Maradona. Tabia Maradona. Mana tabiane Maradona? Kau ngidang apa kau dari sebuah tabiane Maradona. Maradona itu? Maradona. Oh, Maradona gen. Maradona doet. Makanya Maradona. Agat jani pergi cara narang ini. Again. Sing uli di Kintamani aja uli sulan. Oh, yang uli Kintamani uli songan tukang rangdo nih. Oh. Bandungnya uli sulan. Sulan. Mat penyalatnya calon larang tuh. Kayak gitu ceritanya. Rangdo besu. Su. Bandung. Baru mau buat tepekin bau kini jadi. Wah, itu Saudina kan Bandung. Saudina Bandung sebelahnya. Ah. Jani bayang ayo pakai cok-cok. Kewalo. Wah, nyak latik dong. Nyak lantik. Nyak so ngidar rangdo nih. Oh. Woi, anu geni mari kanang Purwa. Iswara Dewa. Purwo. Menak di Kajana Purwa. Merikanang Purwa. Iswara Dewanya. Iswara. Jadi suara bunyi. Benak Iswara Dewanya. Nak kita di Kaja. Mau rubah bungut Kaja nih. Sinawang apa nih? Nih baju jelema sing bisa mempeta jelema nih. Iswara Dewanya. Petak warnanya. Merangki kita merangki pak karadang ya. Keken merangkai misi karadang. Karadang tuh mundur mensing bandi ba mundur karadang. Oh. Ya kelot. Klot. Berakma dewanya. Merangki kita merangki bangga bagul lajak kir kita.
dang. Brahmo dewanyo Ah. sing niau. Badana bungut kajana gitu. Ron itu masih ngerti. Nia nih. Oh, asal bodi kajado konyang sorok A. Umpamo jajo Jajak, sepeda sepeda. usul baar Hmm, yang pipa papa, kemeja meja, baju baja, sepatu sepeda. kejak Mana kita merubah bungut kaja nih? Nawang apa nih? Aduh, iraga mai orang ngibur masyarakat aneh ada di sini ajan cang sebenarnya galau cang mai. galau neki Cang nak jomblo. kayaknya maksudnya kan menjaguran hah? Jak nyerang sangat Penuh mai buat tepukin ukin aja nih. adik kamu lah keluar tadi Orang cana galau sebenarnya kayak mai. aneh mawenan cai galau tuh Cang jomblo. oh jomblo Sing lah tunangan. sing lah Dini bajang-bajang jegek-jegek. Sing mana ngaliang cang tunangan dini siknya nawang cang apa dane dini ngelak kuranan nyen gitu. aluh Nyen. di kelanganyar serba jegek Jangan sing ada nang bang sik kang oncang tunangan dini. Ana jegek-jegek nih. ada panak mangkunya ki Hah? panak mangku Bekeke carane madik. Aduh jero mangku ki kan nyuang penaknya ini gitu. Lihat cang. sing lagi gitu bahasa halus anggot Keke carane jero mangku titian mriki nunas okan jero mangku nih panak kan aja kucit gitu bona dikaja anak itu. sing alusa ngomong ada mangku roi ada nih Memene mangku istri Andre dan mangku roi panaknya cek gede mau kacau mata wow. wah nyonyone gede tegak yenki aja tuh kayaknya cara panaknya mangku roi neng tremos Oh iya cang. oh Tapi kan cinta itu tidak memandang fisik. oh cinta tidak menang fisik Belikan sing nawang. Wanita itu tidak butuh janji tapi butuhnya cincin yang melingkar di jari. Tidak butuh mawar tapi butuhnya mahar. Tidak butuh cinta tapi butuhnya ke KUA. Aduh. Nanti gitu Angki, jadi pengantin Ci membutuhkan cinta. Begitu Ci pengantin cintanya sama Asal pengantin bangalapan nak papagain nang iba nih awak membungut. gitu makanya yang becai nawang bemapan bengelahane madan gawe mare Ci mante kali cewek Ci ngelek-lek kunden apa-apa pengantin lagi Pocang bemapan cang. mapan apa? Mapan terus yang ada apa? Jalan jadi ngale tunangan malu dini. Nah ale layu Oh. nih cocok aja sini Ken, nih baju biru dongker Ken baju biru dongkor. Poyen to nedah cang pedel cang. Yen to nedah cang pedel cang. Poyen to angon kurenan jaga aluh cang. Aluh keto kedan jet nih tuh. Aluh nih busung jelepen jet nih kebokan pesua. nah nih ada cewek Jen. nah ada baju mekenyeh bo mau kamen cara kamen songket mau baju warna biru mau sari dan itu Nih ani nyuntas nih. Poyen to rayu cang ya nih. Dia sombong di kelanganyar ngelah salon Dong ngapain yung lasalo yang to rayu amat besar bungute mulean. aneh orang rayu dong ngen jangan orang rayu do atake panaknya iwulan ada nih Bulan? Oh. Bulan jegek sekadi bulan bungut landang ada. ani bungut landang Bulan kan enak itu geningan bulan. iya namun lu seken-seken jege kengken memene gitu panaknya Oh gitu. Berarti lagu kini lagu zaman video dah zaman beda rayu Tole je adi ya iwulan mangkap diderin ambune. Dia nadi beleleng megening gitu.
karena bahasa serba serba nah, orang teh botole dingah bungude tuh beleleng tuh Iya, tole jadi ya ibulan mengkap didurin ambune yan anak uli songan ya tole jadi ya ibulan tuh mengkap didurin ambunan tuh yang ladek dan ini duh Makin keraleki oh nih ada cewek di muka-muka nih oh yan body sudah ada yan cang naksir abesik ya aneh Ken nih aja aneh mau payas nih jak nih mau payas Ken nguntuk ya nih ya nguntuk ya aneh Ken tuh nih baju barak nih baju barak mata sengoh jadi baju apa tuh baju putih tuh oh pantas cinta itu memudahkan hatiku hai perkenalkan sile deh pak nih jaga angkot undang-undangan dong nyarikan tuh hah gengseran deh nyarikan ini malu dan malu jangan lupa anaknya kita sorry pak pojak bagus saja bapak pojak undang-undangan jejateran nggak jelas nyarikan jono dah nyarikan jono ya kemana deh John ngawat John aduh Niki Oko nih saya ngelut ngalih mantu seniman nah nyarikan jono seniman tuh seniman weh amat lu nyambung orkane nyambung seniman penduduk seniman kan nyambung pak cocok yang di mandua tapi utangnya liu sing ada nilai nana ale aduh kenalan dong siapa namanya Mia aku Ajus nyara nih Ajus sendok nih Mia komang Mia oh Mia saya I love you ada gini dia anjing nawang saya I love you saudara ke Mia yang canglen Ajus wanna say I love you pasti misalnya di Mia oh dua oh yang itu jadi saudaranya net oh mati kacau doseng ya Hai Mia kalau ibaratkan mendung setia berada di langit jangan larang hujan untuk turun ke bumi aduh muani jentelan kencang dia bapane karayu ken bapane nih ngawak taruh bapane tuh muani nguluk bapaknya oh gitu nah nyak bapane nyak sing peduli bang apa dia jangan lepanane terus ngale bapane Hai Mia kalau ibaratkan nyelangket nih kalau ibaratkan mendung setia berada di langit jangan larang hujan untuk turun ke bumi kalau ibaratkan angin setia bertiup dengan kencang jangan larang daun-daun kering berguguran tapi kalau senyummu setia di hatiku jangan larang aku untuk selalu rindu kepadamu bisa beli ngerayu gitu jujur yang beli ngerayu maka jangan si kalah si coba malu sing bani adik kurang anjangnya gitu yo kurangan belinya nih amun slender itu apa slender yang penting kan lu bagusan beli kan cai adik bisa weh malunan beli nganten yang penting kan durinan cang lengar ini lengar apa ini membeli malunan nganten ngasang-ngasang bukin yang orang itu ganteng berat tuh galang yang anak ganteng tuh pasti yang coba nganten pasti ganteng dan yang cai itu bodoh dan oh iya anak nganten ganteng karena dia cara beli patuh cara beli pengen beli lengar orang tapi beli bang laku renang ganteng garang tenges kencang kan bodoh nih bodoh wibawo apa bodoh wibawo awal nih tuh kawan kini orang yang rayu nyen tuh nih bajunya warna apa Ken nih bu mau sari nih ani kita mau sari jasa nawan ini nyuntas oh di luar ada nak ke tujuhnya kemu lencang kemu matane mau kado gua tepuk itu warna bajunya itu tepuk jadi meneang alih warna bajunya nih patuk
Wow, it's my dream, Mas. Baca kewak di ningali tunangan nih. Konyo soro jogek-jegek nih. Hai Wulan. Dia buang Mia. Mia enggak nih. Hah? Ini Mia enggak? Nen malu. Nyen dia menyakin cang gitu harus liu-liu camulang pancing. Oh gitu. Oh. Nyana mancing kereng meli pancing nih Widi lagi. Nyen Nih Widi. Widi. Oh. Wah, jagbas liunan Widi beli ini. Melang Sugro berten. Hai Wulan. Mas Sugro lu di muka ada nyarikan sih. Kayaknya nyarikan lu usah nyarikan di dunia. Cek soro cek kelilingnya nyarikan we nah yang kado kewah. Ada pejakit nyarikan Sudarto dan nih. Nyarikan Sularto. Sudarto. Oh, ini nyarikan Jono. Oh, ini nyarikan Jono, nyarikan Sudarto. Oh. Minggir Dek Darto. Awak tuh lah itu. Sugro aja nyarik. Harus gitu. Sugro aja nyarik. Oh, Sugro aja nyarik. Tiang Kang Ali Wulan nih kok. Aduh, kemonang lagi. Bu, dadi rayu anak ibu. Ternyata cocok liusang lagi dolau. Bapaknya dakonin dadi. Memangnya dakonin nggih kata. Nyari kasa Mas Saud. Nyarikannya bawa. Nyari dados. Oh, adi sebong ini. Oh, lampu hijau. Nah. Sing ngoyong itu pas. Yang di ini dia. Wih, langsung sing bani. Ternyata kalau Wulan itu terlalu dekat nanti panas. Bukan cuaca yang panas tapi hatiku yang memanas. Nah, Hai Wulan. amah honyang. Nuah. Nah, Nana. Hai Wulan. Bapakmu kau tahu? adik dai jawab. Bagaimana caranya tuh? Bapakmu kene ya gitu. Yo jawab kok tahu gitu. Oh. Lek kok tahu. Karena bapakmu tukang kene ya gitu. Oh, Hai Wulan. Bapakmu tukang kene ya? adik kene ya. Men beli baru bapakmu kene ya? Kene. Sing itu maksudnya bapakmu PLN ya. Apa yo? Kerayu jil kene ya. Awak. Bapakmu PLN ya? Kau Oh. tahu karena kamu telah menyetrum matiku si bangku jangan setrum. Sing karena yo nyetrum hati kini kan yo nyetrum sing listrik terus. Nana. Hai Wulan. Bapakmu kontraktor ya? Bos ini sana dorinan dong kan? Bah, nyakino masih sing cai. Hai Wulan, bapakmu kontraktor ya? Iya, karena kamu telah membangun istana cinta di hatiku. Apakah kamu bisa berkata? Wah muntungnya. It's my dream, Mas. Ini caranya ngerayu Wulan pangnya ini. Ayo Wulan. Nak nyontoin saya milu-milu duit. Kepaksa pasti. Si nawang beli nak cemburu dong. Adi yo cemburu jajak sih kemek asik yo. Si maksudnya cemburu beli kang ngerayu Wulan gitu. Mungkin dia suka. Ayo Wulan. Bapakmu tukang jeki ya? Saudino kok tahu? Si Saud. Sih. Nak nyontoin. Hai Wulan, bapakmu tukang ceki ya? Iya, banyakan kalah makanya dia lengar. Kesingkat. Mak enggan dong. Si iya takutnya. Nah, coba. Bang Saud saya takutnya. Ayo Wulan, bapakmu tukang jeki ya? Hai Wulan, bapakmu tukang ceki ya? Lengar nih. Kenapa Saud nih? Nih, jangan tak mau mentakon. Model nih. Hai Wulan, bapakmu tukang jeki ya? Kau tahu cai jawab langsung. Nak cai menakon. Apa jawabannya? Aku cai itu. Pas sudah melengar ini. Udah ginsan. Kadang takonan kalau. Bapakmu tukang ceki ya? Iya, karena kamu telah membanting-bantingkan perasaanku.
aku jenius tidak seperti yang lengar ini. Sing ya membanding-bandingkan. Mana po? Apa membandingkan? Membandingkan hari ini bangsa kamu jangan Sing kau telah memancak hatiku gitu loh. kamu telah memantak hatiku Dan bikin aku ngandang. dan bikin aku ngandang. Meceki yo, Meceki yo, artian meceki, meceki, megadang, megadang, cegah kiap. cegah kiap. Ayo ke kamar. Ayo ke kamar. Aku. Hah? Nom, sing bisa anom ngaji yang anak tuh. Ikan aku nih. Drama gong. Ada. Dia kamu. Aduh. Aduh nih ragu dini. Aduh ragu dini. Betul lantang aku ya. Yang penting kan